megalayapost.news. Namar gajing tu jangki kena ki bertemu bandrung skul ha kawai nagi skul bansapli thamai kabla tip kumka Iklavia Modern Residential School ke badan ha gasnang pham sim bansanjang skul chen nadu banai banwan kelawan ra kajing klumar ya ki kimi kpa ha kabai dei bagurgam pediang ya ki kena ha ketik skul namar katarik bakhaddu ban pediang ya ki form kalong shwa gash phautarik unaitung hadin gajing kerpat jagi babon ki kimi kpa halor ke jinglingkot kapor nakaliang MLA kanongpo ulai ekran ki officer katana puli puthi ban penjalan ya katarik ban pediang ya ki Bat hadian ke jingshim khia MLA banyakren nakaliang ke office jong joint director Directorate of School Education and Literacy DSCL kala penjalan ya katarik ban pediang ya ki form syaka khasan tarik banai naitung bat ki khna kin hap ban yakhun bet ya ki examen entrance ban yo rung school ha ketika school bat on kham pediang shwa ya ki khna ki bawan na ki long yeng baduk bat ki badai ki trai muluk ngadon geni kuwi kemat bangkuak pensyai ha kabai de bat ka admission na gubenta ka school Iklavia Model of Residential School kemudian hanya po faham sim po kamtam jadi kuntip yaki kimi kipah ibana ka snong faham sim na ka area nongpo baka ribo di barokwe kumbala apan sutu na kaliang jong ka education department yung ba jong joint director ibana nongpo jong ka Giselle kila ai advertise na gubenta admission ya ki class 6 na gubenta panyo ban puli hagane ka school Iklavia Model of Residential School IMRS kepenting ya kebaka academic session kan sedang lakum no ka atsau terik jong August araja kusan kene ka advertise keladon kila pelai bat kila bun bah kibala ki kena kibala sim ya form bat bakila submit di form ro jadi ke bang kuat aban pentip ya di kimi kepah bat ki na school tunjuk ki badon di jengmut ban sim admission hagan ke school tolong nomor kidang don ki kimi kepah ki badang phone yang ngamen taru ki badang long confuse sana juga patip bahabat untuk ada dengan sim ni kena kabu ban benar lang ba jom kena lah kubo syaki kini kipa bat ikana rukunju hamtam kibede na po ka snong pam sim naka nongpo area bat naka river district ke away marku bela abu sutu kelas diet kabagil publish purus ketu bade hata shipho dari jom udah punai Julai araja pusan dengan yo ban keren bat ki officer petunjuk sekolah directorate lagi di stay ke beradab atau meeting ke penyidan bat la extend ya ke tarik la kono adu ka kapsan tarik yang Julai jangan yang senem araja usan na kementaban sim di form bat ban tab ki jadi takadau ngasmo ban apil ya ki kimi ki kepat bagian employee kat bala balik sim ya ke form na office jong di DSCO Ribo District lain joint director jong ka Diesel di badan hanongpo bat ba pen kre ya lagi jong di kun di jong tu mar bikin hab benile ya ka entrance exam kalau ngopong san hadu kata tan mar mi sutu dan sibun giwan apply but seat kilong limited jadi ndak takadau ka ba kongsan he kalau ba ki kun di jong ki kin hab pan le bah kat bala di nilai stong bana galiang jumi kat bala in persang iban pek ba ka admission hi kan long naga bentaki di local jong kan ke area marga jing temu jong kan ke school ro gade naga bentaki tribal student jong kitu kithan ki ba kan ke school kadon benar kata kani ka badon apo paham sim nongpo kade ka bala manggerpang kamtam naga bentai jong ka umling sian arti blok bat ka fokus ka ba bun hi kalong na kamta kini kilong yeng ki baduk ki tribal student ki bana ka snong pam sim kamtam ki bala ai so hai ka jaka bat kumju ro ya kanong po area bat umling blok bat ya gari boy bro ko wi ya kata ha ka ba kitu ki ban haban le ha ka entrance exam dan mar kata ngasno ban kedu kene ka admission menta kumba PE ha ka advertisement Benungkong kolong kelas 6
Andre benta kalade na benta 6, 7, 8 admission berkelas date kalau kasan kering Julai kering kepat itu minggu kepat di bahi munasem bagian simkia bat hakejuk kepon bagian penkre ia ka entrance exam ki hapan le bah na benta banyo admission akan ka school na benta ke mentoy jengki marwadi ke school ke bala penbiang lengba jong ka ministry jong ka tribal affairs lengba jong ka National Education Society for Tribal Student bat ba ka ban pik ban kemi lengba jong ka Meghalaya Residential School Society kadai ka society ka ban pik ha gejing ya penbik lang bat ki local authority bat ka department na ko ta gejing ai kani ko long gejing kepat jong jadi kini kepa di bahi masam bikin semua ban simkia nam ta kan kam ini ke ba ikwa ban pensai yang ni kani ketika school kabala bay tengkal ba jong Ministry of Tribal Affairs na gumta di tribal student jong gani ka dong beruthan bat ba tiga keteng jong karo gade Iklavia Model of Residential School ka bumut ba ki kena school kin hapan sa hapo jong kaneka compound jong kaneka school kiladon di hostel na kabanta jong ki kena kaneka school kalong tik kumolong gini school JNB kebetulan hanyang beri yang ajan jongi kedai Central School hakaba ki kena school ki sa hantu ki sa boarding ki sa hostel bat baki mi nantu ki lecture school kedan hapo kaju ke kampus kalong sikion ha bat kidon ki warden kidon ki dongpet makom ta tete bat kani ka school ro kedai ka balong free of cost di ke jingarap kerpang na bentar ki student bentam ben di bandar siu bentar tete kedai ka jeng mentoy na ka bentar jong ki nong chong chnong ki ben sim ka bu yu kani tang gawe bunga perpat sai sin mga ban biang kalong ba kin ha ban le ba ga entrance exam bakin ben kin la ban yo ka admission Meghalaya Post.news